Jongkrana hi ia se abang he marlo si long hong pen ke thok ke jir. Langhian constituency angkang Jaipong Lokhon Bearong Amikar Kara Rong Hanga Hemalong Peng Hemphua se je thok jir bo. Laso Peng Hemphua se karukli nang koke isi karbia khayalong jiraplok ase bino. Laso ateng si Kara Rong Hang ahem tunatum patumi methang hemalong ke doan arona tengpen arukli pedoponlo. Labangso Peng Hemphua se karukli along jasamet pet Hemphua se Peng ase karbikur plia se Jongkran ahi ia se karukli pongsi vomut vokan mesen ajo ke doan sai ke klem okpran mesen si pusi vokan lapen lang thelang pongpen ning thedo pusi kurusar hemariteron therangkiang no patinipo halapu labangso Peng Hemphua se karukli ke pinnang an ahem tun ahem isi karukli ponjo lapen aningkan wang pule karukli nang chikaliputa than patinipo lasum si Jongkran ahi ia se abangke he marlo si longhong pensi arana mapal thok jirpon puta ningjepo Laso Peng Hemphua se karukli along kurusar hemariteron dorsingteron sing milik binihan se atompensi arukli pongsi mesen pen rongi siam chetongsi anesan chorapet pen mesen pen pachutpo Sikit Hempu laso pen Peng laso pen kalbikut di ne gursi mata aku laso pen ne liho he malo ne Jongkran hi kiti nasi lah he bang ke itu kopran apa ne nasi saya telah tekar ala itu kesel kenang sok ke ba aja dah bimal mak kesung ke buah kami ni kami itu lah kalau kesung itu pun pula panjang cukup pun soal di sini dengan di sini itu benda pekalong pantun tu nasi halau bang itu ni pek ibu tadi nak kenal soal bang sini tu kena ne kalong ke dulu Ite laso ase karkli ke anikan wang asan se karkli ma mati lagi nikan tham kipen aya kan wang ini dah bang ne koro tadu masih nikan mana kan di pemerintah tidak tahu mata mana kan kep antar jual tu lah sudah tu so makan nikan wang ini so la bangke rong isi pen si karkli yan ma mati lagi ladas idon adon tin si karkli yan karena rong hang hem lah si don karena rong hang ke mana ni tu makan pinang tu mai kerabun tu besar arong lokon dia arong ke ladak non mat pini karkli along mud bukan ke kosong yang misal bang tentu kita kaki piyo misal aku halap tengah kita kaki piyo misal dan halak karbikut di katupan kaki piyo misal akan tuni tum Jongkran hi igiti nada tanta kaki piyo isi pun di longhong jo nan wi jo kita longhong jo wi jo misal asal tu sewang tekun ke bang bilang ke bang bilang lah asal ke bang ke tempat kusoto nang anak tu sampai ni dah sudah kan bang kakli cuk lah merukan ke misen putih Jongkran iklim kita tak misen lah si ni tu mungkin cek long bang lah memerlukan misalnya untuk kedua tahap operator misalnya nggak usah sih gitu.